uwo mugore yishwe n'umukunzi we nyuma y'amezi 3 bakundana mu majyepfo bakunze kwita muri Rosoto mu gace k'Amafitenge. Kumvikanye inkuru ibabaje cyane y'umugore ivuga yuko yishwe n'umusore bakundanaga. Amakuru atangwa n'umuryango w'uwo mugore avuga yuko aba bombi bari bamaze igihe gito cyane bakundana, kuko umubano wabo wari umaze amezi agera kuri 3 gusa. Nkuko nyirasenge wishwe abitangaza, avuga yuko uyu musore yemereye ko ari we wamwishe. Bivuga yuko ngo nyuma yo gukora kino cyaha yakoresheje urukero agati mu mubiri w'uwo mugore akawucamo ibice. Yavuze yuko yabikoze kuko ngo umubiri we utashoboraga kujya mu kagare basunika, kubera ko ngo yifuzaga gukoresha ku kagare akawujyana kuwujugunya. Amakuru akomeza avuga yuko ngo uyu musore yatemye ukuguru k'uwo mugore maze akakujugunya mu kidendezi kiri hafi aho ngaho, mu gihe ibindi bice by'umubiri bijugunya ahantu hatandukanye. Abakozi bakora mu matafari hafi y'icyo kidendezi batangaje ko babonye ikintu gisa n'ukuguru kiriremba mu mazi. Mu ntangiriro ngo batekereje yuko ari ukuguru kw'inyamaswa, cyane cyane ukw'ingurube. Ngo rero baje kuza kubyirengagiza maze barigendera, ariko ngo nyuma y'igihe gitoya umuntu ukomeye waturukaga muri ayo mazi, maze bituma batangira gukeka yuko bishobora kuba ari igice cy'umubiri w'umuntu. Nyirasenge w'uwo mugore yavuze yuko kuri iyi nkuru asabye cyane urubyiruko kujya ruba maso ku bantu bakundana nabo, avuga yuko hari abantu bashobora kwitwaza urukundo ariko mu by'ukuri bafite imigambi mibi. Kugeza ubu ngubu ukekwa gukora ubu bwicanyi akaba yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano. Ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane neza uko byagenze byose. Iyi nkuru kandi yakomeje guteza agahinda n'ubwoba mu baturage benshi, aho benshi bavuga yuko ari isomo rikomeye cyane ku rubyiruko, by'umwihariko urwijandika mu rukundo rutaramenye neza bakundana nabo. Kugeza ubu ngubu umurambo wa nyakwigendera ukaba wajyanwe gushyingurwa, mu gihe wakoze kino cyaha akomeje gukurikiranwa n'inzego z'umutekano. Ngaye ngukorera nanjye nguyana nkorera subscribe n'imbaraga mbigize kuri isheni. Ngene cyari Obi Nangini Obi Time News mu majyepfo. Obi Time News.